الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بصرمانا عبد الله كوري مسعود رازبون خدت على ليبتن بيشتن نينا تشتاك بهجيتر كوبيت السجن كرن وسجن دريج بكين جعزماني عند فيري دو مديار بيتن أخفنا عبد الله كوري مسعودي سجن كرنا عزماني تشتاكي جالك جرنجا يعني جرتنا عزماني مروف عزماني خو بجريتن نهر آخفتنا که هات برده مروفه همه مروف بکتن ویج آخفتنا خبر بیتن غیبت هنده کسا بیتن شکاندن هنده کسا بیتن یعنی ویت مروفی هشیار بیتن ویت مروف هشیاری عزمان خوب بیتن نهر آخفتنا که هات همه بکم ویج از غیبت کسی که بکم دلیوی بشینم دلی هنده کاجی راج بکم بحثی هنده کا بکم هجی هندنین بحثی وی بکم یعنی جی ناف دیوان هنده آخفتنا بیجم هنده آخفتنا سقط بیجم نه وان همی لحظات جیان خدا و توی وصابه هایش عزمانی خو هبی اشیار بیف عزمانه چی کریاره بتناد تکرن پشتینگی تو پشیمان ببی چی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیشتن من کان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. هر کسی که ایمان پروژه قیامت و آخرت هبیتن او دوی آخفن من کان یؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت او ده خیر بیشتیانش ده بدنگ بیتن. يعني ادفيري دو حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديار بيتن يعني دما امت آغفين بلا هزرا ما هم مشوي چنده بيتن دما امت آغفين كريارا که خير بيتن یا چاکیه بيتن یا باشیه بيتن یا جي خب بدين که اینو نا آغفين چنكي دي بيت السبب هنده و خرابيه ما بتتكرن اف عزمانه وجد فيري دام هشياري عزمانه خوبين اف عزمانه والمناكتن ما بحيلاك ببتن والحمد لله رب العالمين.